Ni muingi wa matura ma Wangigi na Muthumu thiini wa gicigo mbunge gia Kabete kaunti-ini ya Kiambu na maiyuirwo ni maruru na mathire maingi mamaroka kururungana makimenereria gukorwo ati mundurume umwe uria urerikana ni uroragire mutumia marari ndugu thiku igiri hetoku ndaikitio ngono nginyanagia na riu. Twoka twina mathungu maitu nigetha tumenye mundu ukiri arenda na twoka gwatuika nionekana na mabanga ati arenda kuraga mwanake wa mutumia ucio nikio tururunganire nigetha tumenye haki itu ni iriku. Riria twirie niona muthuri ucio ri tucomokire haria mundu auma tukire na nduthi tutengerete tondu tukwendaga moko maitu na meciria maitu tunyite mundurume uyu nigetha arume aria othe me thiini wa bururi wa Kenya na thi othe metikie gutire mundurume wina haki ya kuraga mutumia wake tone mare manoke wendo. Muingi uyu ugite mwikuirwo uyu riu aratuma ndumiriri cia kuguoyohia memba family ya mutumia ucio boragirwo. Ndumiriri ici cikionania itanya riake ria guthie na mbere na gutabania njuragano na makiria riu magithingata ruhonge rwa borithi gutacukia makinya ma naihenya ngero ingi itanahanika. Nilikuwa kwa nyumba nikifanya kazi zangu, jamaa amenikuta na panga. Jana alikuwa ananifuata. Mamangu saa hii ni maiti. Niko na sister wengine wamebaki, anadhireti mtoto wake, anadhireti sosio yangu na anadhireti yangu kumchomea nyumba. Tutaishi wapi? Hatuna security. Mimi ndiye mkubwa kwa hawa familia. Tafadhali tusaidieni, tuko na uchungu. Munyinyi wa county commissioner mwena wa Kabete Marak na Mai ugite mateta macio ni makinyite metha-ini yao na akiranira gutacukia makinya guku nake OCPD wa Kabete Anthony Maina ni ereire aikari na family kugacirithia ugiteri makiri ihinda-ini riri guku akiuga mihango ya gwethana na mwikuirwo ucio ni nyitithitio thinga ona gutuika akoretwo akihuthira raini itiganite cia thimu kuguoyohia family ino. Afisa ma kuigana tuna gari cia kuigana tuna maafisa mage ma thirikari guku ona borithi citu ciragikara guku matura-ini kuma thirikari ya kehe maafitha allowances tuna maafisa maraikara matura-ini maya ugu ndina assurance ati tuna ugitiri wa kuigana na tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yeye ameweza kunaswa kupitia zile njia zetu kama serikali za kuweza kupeleleza ako wapi. Tunaendelea kuulizia ni wapi huyu mhalifu ametorokea. Mwihoko munene wa family no gitigara ati gutire thakame ya umwe wao iguitwo ni mwikuirwo uyu na ati muthia na kihoto kia umwe wao uri urikitie kuhuruka ni gigukinyanira. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.